Ubak Paul Lengdo, Menteri Badai Kemi Iktanat Kam Jokokai Pertai, Ulah Pentip Baka Sekar Jylla Kamang Pisa, Shiklur Kendai Pendai Lak Tengka, Ban Penlong tamasa Cherry Blossom, Kat Baka Jing Pulut Pat, Lakmi Inti Bakan Long Kembak Kendai Klur Iai. Haba Pentip Ikani Gilat Pertai Kubor, Kena Upai Singi Katlai Trik Urisau Arjar Fly, Bak Paul Loong Bakani tamasa Kan Long Kat Nyau, Kat Pra, Baka Kendai Trik Naiwiang Arjar Fly, Hamadan Kurkalang, Riboy District. Loong Bagi nonggrwai nongtem Bapau Khmat ke Pertai, Bakuntub Neo, Ronan Keating, Nalor Kiwei Pat Kin nongtem nonggrwai ke Jylla, Kin Pensyong Shit ia kani ke tamasa. Ubak Paul Loong baka jing penlong i ke tamasa, kalong kalenti ban kedew i kam Jokokai ke Jylla, kumbale kiwei pat kiri ha ke Pertai. Ke Shillong Cherry Blossom Festival, ke badai ke festival ke bahaya du jong ke state ke jongi, kan long mentag ke senem ha kini tarik kat nyau hadu kat kendai jong November mentag ke senem. But kejaka ke kanlong kemadan boy rombong kurkalang ground jong ke RBDSA di ni kemi lenti ba ginyo kemba live ho hajar ngut kipat ba kipan shimbenta hai man kasngi jong ke ini ki lai singi but kumbangila I naki sedam ki bladep kendai pau percent na kinong wan chekini ke festival kita ki tourist ke bamut pa kan manra ke jemendoi ya ka tourism industry ha ka state kindon ki jakasa ki na benta ki ni kinong jungo kai chekini ke Jylla but kani kan yarap ban kentiu ya ka yok kokot jong omtagat ke district hendrai lagi jaka untuk ya ke Shillong hakaba ki niki performers kin sa di ke state government ke sarkar Jylla ke lebih tinggal sikrur kendai lak nak minta ke ni ke festival ke ke jinglut barok kolom kumak kendai krur di ngikmi lentiru ba kini ki dakawangi wanra kini ki artist ki ba bet ba kum uni neo ba ade Grammy Award winner ba unong tho nonggrwai nanta Ronan Keating ke group ke wana sanam Jonas Blue kini baro kin yo langi ke ju ka platform bat ki local artist ki jongi ki group ki jongi bat kani kan yarap am tang ba kan long exposure na benta jongi hendrai kan yarap ru ba kinyo ai ka promotion ndaki yo banyak du ikini ki international artist bat ba kinyo jakaru haki platform ki ba khamhe chabar jongka Meghalaya ti ka jing yo jingmentoi jong ka state ka longgu hakani ke festival ba kan longkum ka brand ka ban yarap ba kiwi ki nongjong kai perthai kin tip chapang ka Shillong lingba ga ni ka Shillong Cherry Blossom Festival. Andy, your wife has been sitting there. She has been ready for a while now. Go for the test, son. I'm already watching the test, Mom. Son, it is important to take this test at the earliest. Mom, why do we need to rush? What will happen even if we're late to take the test? Look, son. You see, that is why it is important to reach on time. Go. Within the first 3 months of pregnancy, it is important for the mother to get tested for HIV in order to prevent the baby from getting infected with HIV, so that the mother and the baby can live a healthy and long life. Earlier the checkup. Healthy life confirmed. Get yourself tested for HIV during your first pregnancy checkup.